kako je devojka iz Srbije odbila da stoji sa strane i postala jedna od najhrabrijih žena ratnica u istoriji. Njeno ime bilo je Milunka Savić. Tokom Balkanskih ratova, kada je njen brat bio pozvan u vojsku, Milunka je odlučila da se maskira u muškarca i priključi vojsci umjesto njega. Svoj identitet je krila, boreći se rame uz rame sa srpskim vojnicima. Ali ono što je uradila sledeće, zadivilo je sve. U bitkama protiv Bugara i Turaka, Milunka je više puta ranjena, ali nikada nije odustala. Pokazala je neverovatnu hrabrost i stratešku pamet, spašavajući živote svojih saboraca. Za vreme Prvog svjetskog rata njene zasluge su postale legendarne, više medalja za hrabrost nego jedan drugi srpski vojnik. Na kraju rata, Milunka Savić postala je najodlikovanija žena ratnica u istoriji Srbije. Posetite srpskipatriota.com za još ovakvih priča.